لو سمحت ما تمسحش العربيه لو سمحت، معلش. انا ما معيش ولا جنيه حاسبك وواقع في مشكله، بالله عليك بس سيبني لو سمحت. انت منين يعني والعربيه عطيانه ليه؟ انا من المنصوره وعربيتي عطلانه ماسكه حراره اهي، والحراره رافعه وانا مش عارف اتصرف فيها ازاي، ومحتاجه ميه ريداتير اللي هي الميه الخضراء دي. ايوه انا اجيبها لك عادي من اي حته انت عايزها. انت بس ممكن تقول لي منين وانا هوقف تاكسي واروح اجيبها؟ لا مش على حاجه، انا راح اجيبها لك. انت عارف انا بتكلم على ايه؟ عارف الميه الخضراء دي؟ هتعرف تجيبها لي بالله ايوه عليك؟ انا هعرف اجيبها. ده انا بقول لك انت بتعمل كل ده عشان احاسبك؟ لا مش عشان تحاسبني، انت على دماغي في اي حاجه. حبيبي انا ما معيش ولا جنيه في المحفظه. ماشي يا عم مش عايز منك حاجه. يعني انت متاكد انك هتساعدني أيوة كده؟ اساعدك زي ما انت عايز. انت شكلك هتخلع ومش هتيجي اصلا. لا والله راح اجيبها لك في ثانيه الا ثانيه. طب انا مستنيك اهو، يلا ورينا اما نشوف. جه اهو جه اهو. ايه ده جايب معاه ده ايه ده؟ ايه ده يا حبيبي؟ انت جبت ايه؟ ده ايه ده يا حبيبي؟ ده وريني كده. ده بنزين اللي انت طالبه. بنزين؟ ده مش بنزين. ما انا اصلا ما قلتلكش هات لي بنزين. ما انا بقول لك عايز ميه خضراء اللي هي بتاعت الريداتير. دي اصلا دي ولا بنزين ولا ميه ريداتير، دي ميه بصابون. انت مين اللي اداك الميه دي؟ انا اشتريتها ب 100 جنيه. 100 جنيه. 100 جنيه؟ اه. انت بتهزر ولا بتتكلم جد؟ لا بتكلم جد، اشتريتها ب 100 جنيه. يا حبيب قلبي ده ضحك عليك يا حبيبي، دي ميه بصابون. في واحد ورايا هنا بيبيعهم، انا اشتريتها بقول واحده ب 100 جنيه. لا معلش بص امسك، انت متاكد؟ ايوه متاكد. ميه بصابون ب 100 جنيه؟ لا روح رجعها له حالا. روح رجعها له. خد تعالى كده، استنى تعالى بس الاول هقول لك يا حبيبي تعالى. انا عايز افهم انت عملت كده ليه. بص شايف الموبايل اللي في ايدي ده؟ انا كنت بصور كل حاجه. والله. انت اسمك ايه؟ حمزه. طب ممكن اخد رقم ماما يا حمزه؟ ماشي. بابا فين؟ بابا مش موجود. بابا نايم في البيت. طب هات الرقم. ماشي. 10 010 6. الو السلام عليكم، ازيك يا ام حمزه؟ حبيبه قلبي، انا ابنك على فكره كان جاي فجاه وانا واقف بالعربيه، لقيته جاي يمسح العربيه وطلبت منه يساعدني، وابنك طلع راجل جدع. ابنك طلع راجل جدع وشرفك والله العظيم. انا معاكي علي الهلالي، مقدم برنامج الهلالي شو على الفيسبوك، وابنك والله انا مبسوط بيه جدا، ربنا يبارك لك فيه يا رب. ممكن اذيع الفيديو ده عادي ولا فيها حاجه؟ الله يبارك لك يا رب. طيب استاذنك. بص يا حمزه، انت مبدئيا دلوقتي انت طلعت راجل قد الدنيا، انت طفل صغير بس انت ما سبتنيش في الظرف اللي انا فيه ده. انت ليه عملت كده يا حمزه؟ عشان اجيب لك البتاع اللي انت طلبته مني، اشتريته ب 100 جنيه. بس هو لو اي حد قال لك اي حاجه تصدقه كده وتروح جري تساعده؟ لازم اساعده عشان هو ما معهوش فلوس يجيب حاجات، انا برضه لازم اساعده. عشان يعني انت لقيت المحفظه ما فيهاش فلوس؟ لا يا حبيب قلبي انا مش عارف اقول لك ايه، والله العظيم انت راجل يا حمزه. الظرف ده فيه مكافاه بسيطه قوي، وروح رجع ازازه الميه دي وخد ال 100 جنيه تاني. ماشي. حمزه انت راجل قد الدنيا. انت كام سنه؟ انا 9 سنين. انا مش مصدق اللي انت عملته ده. تصدق بالله يا حمزه في شباب كبيره ورجاله بشنبات ممكن ما تعملش اللي انت عملته ده. حبيبي يا حمزه انا مبسوط قوي بيك يا حمزه. عايز حاجه؟ شكرا. السلام عليكم.